Reka nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye ugiye ugubwa neza cyane. Amakuru yo akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo nuko uwitwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaragarije umudepite wo mu Bubiligi wanenze kuba u Rwanda rwarahawe kwakira shampiyona y'isi y'amagare ko yarakwiye mbere ya byose guterwa ishema no kuba Ababiligi bene wabo bari kwitwara neza, bari no gufanwa n'abanyagihugu bagenzi babo mu Rwanda bishimiyemo. Ati ubundi umwe utuzi dushyushye biragenda neza. Ayo ni amagambo ya Minisitiri Olivier Nduhungirehe abwira umudepite wo mu gihugu cy'Ububiligi unenga ko u Rwanda rwakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Ni nyuma y'uko Depite Lydia Mutyebele Ngoyi w'i Bruxelles yanditse ubutumwa kuri X agaragaza ko atishimiye kuba u Rwanda rwarahawe kwakira irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare ryatangiye i Kigali kuri iki cyumweru tariki 21 Nzeri umwaka 2025. Lydia Mutyebele yanditse agira ati hakumiriwe Uburusiya kubera ibyaha byabwo, ariko mu Rwanda harambuwe tapi rouge, ashaka kugaragaza ko u Rwanda n'Uburusiya byahawe ibihano ngo ari nako u Rwanda rwari rukwiye gukomwa kuri byose birimo n'irushanwa ry'amagare. Uyu mudepite akomeza ashinja uburyarya abahaye u Rwanda kwakira iri rushanwa ngo kuko iki gihugu kibangamira uburenganzira bwa muntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Nduhungirehe asubiza uyu mudepite yamugaragarije ko ibyo yavuze bitari bikwiye, ndetse ko mbere ya byose yari akwiye kubanza kureba uburyo Ababiligi mu Rwanda bishimiye iri rushanwa ndetse baje no gufana bene wabo, dore ko ku munsi wa mbere Umubiligi yanegukanye umudari wa zahabu. Yagize ati Madame Depite wagombye kubanza kuramutsa Ababiligi bene wanyu bari Kigali. Umukinnyi rurangira wanyu Remco Evenepoel yanatsinze ku nshuro ya gatatu yikurikiranya mu cyiciro cyo gusiganwa ku giti cy'umuntu. Minisitiri Nduhungirehe rero yasoje ubutumwa bwe akoresheje imvugo irimo urwenya, asa nk'ukebura uriya munyapolitiki ko ibyo yatangaje bitari bikwiye. Ati ubundi umwe utuzi dushyushye rwose biraza kumera neza. Ubutumwa bwa Ambasaderi Nduhungirehe kandi buherekejwe n'amafoto agaragaza Ababiligi benshi bazamuye amabendera y'igihugu cyabo bari gufana abakinnyi baturutse iwabo, barimo Remco Evenepoel wegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa ku giti cy'umuntu individual time trial mu cyiciro cy'abagabo bakuru, wanatwaye uyu mwanya wa mbere ku nshuro ya gatatu yikurikiranya muri iyi shampiyona y'isi. Nduhungirehe kandi yanagaragarije uyu mudepite ko iri rushanwa riri kubera mu Rwanda ryanitabiriwe n'ibihugu 108 birimo n'icyabo, rikaba ririmo abakinnyi 769. Uriya mudepite washatse kuvanga politike na siporo yatanze ubutumwa mu gihe i Kigali mu Rwanda hari Ababiligi benshi bari no gufana abakinnyi benshi baturutse muri kiriya gihugu cy'Uburayi, banagaragaje akanyamuneza ko kuba bishimiye kuba bari mu gihugu kibafasha neza kinatekanye. Ububiligi igihugu cyagize uruhare runini mu icengezamatwara cyangwa mu icengezamatwara byagejeje ku mateka mabi yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, cyakomeje kubanira nabi iki gihugu. Bwanakolonije ariko biba akarusho mu bihe bitambutse bya vuba aha, aho cyazamuye ibirego byinshi kigendeye ku binyuma byahimbwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kinagisabira ibihano mu mahanga. Ngayo nguko reka nkwifuze komeza kugira ibihe byiza cyane
nizera ko ibintu byawe bikomeje kugenda neza. Nkwibutsa ko kuri uyu wa mbere tariki 22 Nzeri umwaka wa 2025 abasiganwa n'abatarengeje imyaka 23 mu bahungu no mu bakobwa, aho nabo baraba basiganwa n'ibihe ku giti cyabo nk'uko byagenze ejo mu cyiciro cy'abagabo n'abagore. Abakobwa nibo batagira mbere guhera saa 4:35 already batangiye aho barakora intera y'ibirometero 22.6, ni mu gihe abahungu bo batangira guhera saa 7:35 bagakora intera y'ibirometero 31.2. U Rwanda rero ruraba ruhagarariwe na Nyirarukundo Claudette na Mwamikazi Jazila mu bakobwa, mu gihe mu bahungu ni Tuyiza Etienne na Niyonguru Samuel. Imihanda iri bukoreshwe rero ni ukuva BK Arena, Kimironko, Simba Supermarket, kwa Rwahama, Shelando, Prince House, Sonatube Nyanza, Kicukiro Gahanga, ku isoko kugaruka Sonatube Rwandex mu Kanogo, Medi Hill, kwa Minyone mpaka mu Muvunyi na KCC. Iyo niyo mihanda iraza kuba irimo irakoreshwa. Nkayo niyo makuru arikomeje kuba arimo aravugwa muri kino gitondo ku bijyanye n'irushanwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda ku nshuro yaryo ya mbere, aho ribereye ku mugabane wa Afurika, rero rikaba ryarahisemo kubera mu Rwanda. Amazing thing, ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Nk'uko bimeze rero, nkomeze kwifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane. We wakoze subscribe, reka ngushimire. Nawe turakora subscribe, nyaruka ukore subscribe, like na share kugira ngo ujye ubasha kuba urimo kudukurikira neza 5/5, kandi ibikorwa byawe bikomeze kuba birimo kugenda neza cyane. Makuru yo ni menshi, ni update trending news, updates zirimo zira trending kuri social platforms zigiye zitandukanye, documentaries ni nyinshi, amakuru entertainment nayo ni menshi arahari cyane. Wowe icyo usaba ni no staying in touch, ugakora subscribe, like and share, n'ibindi byo nanjye ukabimarira nka ko entertaining first sana, nka gukubita amakuru arimo arazenguruka kuri platforms zigiye zitandukanye. Hari ibiganiro mbana guteguriye byimbitse biri personal, amadocumentaire, top 10 agiye atandukanye ewana kabisa. Wowe nta kindi usabwa, it's just make subscribe, like, share and comment, then ukibuka no gukanda kuri iyo nzogera cyangwa kuri notification bell kugira ngo ujye ubasha guhita ubona amakuru akimara gusohoka. So reka mwifuza kugira ibihe byiza cyane, nk'uko bisanzwe yakomeye. Safi Taiga.